Mantar tak tedi ya Fidur. Polana menoreng mati tak kerja cara jurwa. Ambo tedi jana. Syah, mak kipat aja marah jeri ya bona toh. Saya aja man lah maju. Tinta tin saya kayak cocokan benoreng. Coba bona tengku YouTube, TikTok. Apa na boleh puasaan mana saja. Saya tanya blog BKKB. Cok macam rekan makhluk halus takut aja mana pak. Syah. Boh. Apa dah toh? Anu tak dur. Bobo. Lah dur. Tina torot. Syah. Apa dah toh? Kita kira ngike. Sambil siapa wah? Mak gila ibu kamar Ria. Apa mengkarebe anak-anak yatim? Tak kalah anak-anak gini amin jualan. Bobo bala dur. Dimah. Kan tak ngike kan? Cek kok takut lah. Jadi ya lambe lah, kok bonbek nah. Biasa didoktrin ka pereng-pereng sematakuan mulai kini. Tak bocana komik hantu, film hantu, dongeng hantu. Kan mangka ada tibung sasi takuan. Rantau nih. Ibu sepeda kok cie. Bering bing saya celana. Tanah nak ibu cabulan. Piah. Malah si nemu ibu na. Polana bodoreng mati anyar lah kede. Sambil setiap puasaan tak kira bodoh apa jo. Yeti nalang kok mangkat sekada. Kuda yang mana yang engkau senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang engkau senangi? Janda putih berambut pirang. Hei. Aduh, ada ojek mati aku.
Apa lah buat tu? Main kat berkat malam mah. Mungkin tak kau siap. Yang bau ni, Cik. Iya entar tahu itu kita tahu malaria. Nurang kau, Cik. Siap. Mak buruan nak buat tarawih ya. Cek biasa nak selong malolo. Marah, Cik. Cik kau si banyak tanya. Si penting kau tarawih saja. Pokoknya lanying lah dari rumah. Apa buat tu? Marah mangkat lah sumi amu lah. Marah. Bumara mangkat ten. Ya. Astagfirullah. Apa mata tarawih ya Pak ten? Enggak takut mal. Kesu kebdot si jana. Si nang kau tarawih din nak be. Masa jadi kendungnya tarawih katibi Pak Nadina. Patepak lah mal. Ya tina lah. Mangkat kau buat nata tarawih masjid. Jajak, nurang kau. Boh, mana jadi ya Pak ten? Masih nurang. Nggak takut orang ibu deko. Nyari kateng bela. Oh. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sih, mak buruan nak buat nak tarawih tu. Saya lah beri tak songkok. Jadi aja orang kesusukan mak. Kelak itu mau nabrak kan kau. Dia boleh nak ngucap nurul tarawih mak. Cia, cek ngak jadi ya rakana. Arah apa buat nak tur? Mak lain nak pesan. Pada nasi ngitek corak. Tak apa kah pakai borem mah? Anu kumat. Enggak rumah cor ani satya. Ya. Ini di marah boleh tutin. Mata marah sungku yang mana. Lah cak sasong perce. Entar yang kuda kibo na. Tahu. Enggak ngari tak bulan nak kacu dah dek nah. Boy jadi marah. Yang boleh buat kelak nang buat nak tak nem. Marah enggak ngene pukul nak buat nak ci. Takut si mulia ke bungko. Sia, takut ayah apa tu? Ya terang marah dikit. Jo, takut enggak ci. Nanti namun tak bagi. Ini pukul nak buat nak bingung mat. Jok, mi nurobok na setan na. Deki ngali katang Roma. Marah, mulia. Antos ci. Ci. Apa tu? Nak lebih dinar ci. Sila tahu je bodoh kuburan anyar. Ya, ya apa tu? Alah pada nasi bodan culit ci. Ya, mata marah kok sulit. Marah-marah.
Dia lah mal. Ya, hantos ke lu, Ten. Gue nggak mau madrukin ini bedina. Membeli beseng kok. Ci, antus ci, ai. Apa Radur? Coba na mulai gila yantos pa kuncir macecet. Mayu marah segi nyincir boleh. Nyincir ki boleh. Buru kan nak jeruk. Tak sunat tahu ku coba. Astagfirullahaladzim. 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 Allah ya Allah. Apa buat tu? Ngapain terburu? Bodoh coba nak kisu kapten. Ada. Apa buat Ten? Oh, tak isu ketut dia kok. Tak, jauh. Ten. Orang mun lama tak kita tin. Jero kalau kan cin sejat seneng musik iman nama nusa. Terus berem macara nama curi jadi aman. Engkau saja hero maka bodoh corak gitu. Sering ketetin si aneh-aneh. Mak bisa Radur. Selama bakna dikir, adu aga pangeran, ben si terpenting taati na selama bekto. Insyaallah jauh dari gangguan jeria. Mun tak king bakna tibi sing musik kota bolanya lah kapeng salos. Mi iong kumal. Engkau sabuluna. Sambil siapa wah? Mak gila ibu kamararia. Apa kung karebek anak-anak yatim? Tak kalah anak-anak gini amin cucualan. Belah Dur. Boh, iya pantas Dur. Bisa jadi jeria si tetimu sabab. Sambil apa bakna mak tak kerawasak anca? Iya tak ada mal. Dada nanggok kengku berak. Ben sambil engkau tak parta juga kamar jadi aja. Sakali na tak percaya. Tandi hak kabakna kangkui ngaro tabe sampai arosan. Saben orang yang di keyakinan bangsa bang duri dalam majalah odi. Mak boleh pita agama. Satungkel poiki beda di dalam kalainan. Itu tidak usah apa ngerasa paling patot di dalam kebenaran. Tapi kan sirik mal. Parta aja ke tradisi sasajin maraja dia. Cok gampang ngucak sirik Dur. Mun kun ngaji na kontrak yang angkok mau sobat. Ada tradisi maraji telah mulai lambat dari benga sepuh si tak ben harum bani pabeda. Oleh sengkok ben naria tak ngangkui. Tapi tak dalam artian pas nyale. Takok puncak raning yang ngucak sirik. Tapi tak bisa nyontoh fokus tengkal aku naring kono. Malah lebih ten ben orang sila nyata musyrik ke pangeran. Ari ya cekak di nak kafe. Benar ada emak lah Dur, mai temui lah. Yo coba aja dah cik. Gua tak nemu yo. Ya, ini mah bersifat nemu coba. Ya tina langkok mulai ke lu. Nontos madur kini lah mulai lagi aja lah. Ayo Den. Boh, mal. Gue nginep bebo na saja lu ya. Malam saja ya, Pak. Gimana lah Dur? Kadang gue ya, Ci. Bomal, kok nginep aku na ba nagya?